Chibai ule America President thar turhi official taka puanzar chula ni loma se vote share nuwa Donald Trump achu chaklo zokin Joe Biden a hian vote amutam zok ti chu kan hravek to me India media lam hovin Trump a hi amalam khan an tran view thina pumodi ameu pon atran thei hle ni kha tuna Joe Biden a an thling le chi a India media ho chuan Joe Biden a le India in lei chin na tha lo om to te chu antar lang le ta choi mai BJP lampang tran tu media te pon Joe Biden a hi nam hmelma ani Pakistan nen in lei chin na an nei CAA le NRC chungchang te alo comment ve to a ti ten an lo tar lang ve thin to ani kha he newspaper vek hian tuna chuan Joe Biden a tran tur ten arnon chole a hei hi karon soi chan chu Mizoram mai ni lo India ram puma hian America election hian min chen ne hle ani he video a hian heng election chan chin le India nen enge hmong anayang ti te lo enang India ram le America a kanin thandan hi ainang lo dewa India chuan Lok Sabha election a kan constituency thewa MP tur vote kan thlak thina hei hi ram pum puya nei ni in kan MP thlantlin te chuan Prime Minister turhi an thlang vele thina keini voter ho hian Prime Minister hi direct devin kan thlang lova America hian hetiang hi ni lovin vote kha pakhat chau thlak lovin vote voithum an thlak theya a direct in mi puin an vote ani amasa a tunge president idu I vote anga apani na House of Representative tur I vote le anga America lower house turami ani India rama Lok Sabha member tur tenen po kan tekhin theyang apathum na tura chuan Senate hei hi America upper house member turania hei hi India rama Rajya Sabha nen kan tekhin theyang heta hian I du party a front thewin I vote theya Democrat president atan I du chuan I vote theya apahina House of Representative turin Republican I vote theya apathumna Senate tur po I du I vote theya ni Joe Biden hi kan hriat angin Democrat lam ani a ani po hian House of Representative tur le Senate tur te hi Democrat mi nge ni se adu thu sam chu ani dona a chan chu president ani nuwa bill thar pass le dan thar siam te hi aol sampha hle don ani ma se he tiang hian ani mello am prediction a chuan House of Representative tura hian Democrat lammi antama Senate tura hian Republican lam hi an tamjok bok President tur an thlanna bi ka hian an vote share dan hi adang dai hle a India ram anga ganin thlanna chuan a vote musang ber kha atling ani maya US a chuan a chak jok hian a hui vek zel ani entirnan California hian elector somnga panga anom ta a Biden a hian vote za a somnga lo muta se Trump a hian vote za a somli pakwa point kwa muta se 0.01% in Trump a hian vote mutlem ta se andana chuan elector somnga panga vote chu avai in Biden a hian a hui vek don ani hetiang ang che hian kumsang ni som paruk khan US in thlanna khan a thlenga Hillary Clinton kha million thumvelin Donald Trump a in vote a mutam joka ma se Donald Trump a chak thawani hei hi an vote share dan thin wang ani a hei wang hian step then khata phei chuan politician te hi an campaign ngai lova an ngai tha deuh thin ani step then khata te hian Democrat lam hi an tama 60% vel om ta se 40% vel Republican an om pon an vote khan om zia vak anei don lo awangin Democrats hovin an la tho dona USA chaklam le thanglam pang state hawa hian Democrats lam hi an vote tlang puya a state leili vela hian Republican lam hi an tam tlang puya khopui lama khuan Democrats an vote tama thingtlang am panga khuan Republican an vote tamma jok thina ni amep kan en po hian a sen Republican state hi an tama ma se mi hring cheng an tlem joka US a hian state tamwak lowa party te anin elna sat deuh na oma heng state te hi swing state an tia heng state a hian Republicans le Democrats lam te hi achan ve ang velan ni tun election a po khan an vote share kha ani khatni a khan state tamzoka an share zo thuaka ma se achak zo kan hriat mai lo na chan chu
heng swing state hawa hian hun adu rei dewa state pali Georgia Nevada Pennsylvania le Arizona ate hian hun adu rei dewa an vote chair dan thlak du tam tak hi anom ve boka vote an thlak ma mi puin a chak jok turan rin le opinion poll an lak na ate hian Biden akha asang fal le a 8% velin Biden a hi opinion poll a hian amutama mase vote tak tak an han chiar nu hian anin phatrep zel chu ni kha America khuan silent voter an tam zia chu gan mu thei ome mani ngai dan soi chuak vak si lova vote ve an tam hle ani Donald Trump a hian vote an chiar dik lo ti ten a tweet na sa hle a boina te a chuak maithei ti ten an soya thudik chu nakina alhria tang chu mizo zinga po putra matran tu hi kan tam jok ma a Biden atran tu po aom ve thei bok putrama press conference a American media ho chuan alak loa anti topa athu soi bel chian dol lo ti ten an chua saka Twitter a po putrama tweet te hi an haita am blackout sak ani news diglo thon dar te an tia India rama po politician thu diglo post te chu blackout ngam ve se a thavia wang Joe Biden a hi atling to thova a englamin thil thirila putrama hian America hi adama sabera ati tu rempo ni mase international treaties tam tak atang hian innu do atum mama em chu o ati thaya thilpoi modeu pakhat chu khovel rambo ruak sigle sa in thak na sa hi mi tu pon kan tuar veka khovel ram tam tak intel khomin Paris Climate Agreement an zoma greenhouse gases ti tlem an rota putrama khan India le China pon an zom thalo ti in US chu ein nu do puya Joe Biden a hian athutiama president kan ivele US hian Paris Climate Agreement azom leang atia putrama khan ram dang le na in sum don ton na hi ti tlemin America a manufacture lam ti atum na sa le a Biden a po hian ati tur tho ania mase ram dang le na in sum don ton na ti tlema du lo thu asoya an pani hian China ram hi an ngai na lo ve ve a putram a hian Deferred Action on Childhood Arrival DACA program hi apaya hei hi nopang America a dan lova pem lu te chu America a omphalna ania Biden a hian hei hi ti le duwa putrama soive chen Mexico bang Mexico tanga rom pem lu turte dan na tur bang an fund na ber hi Biden a hian ati top do na Donald Trump a hian na thatam tak alo thok to a Christian tan po a thalem ni a sailu tuk lo nan tar lang lo mai ila atu mama ka tran chuang lova Mizoram tan le India tan chuan US president in hongdeu kha a thamaya rampo war lu tuk an nia wang hian mizo mai ni lo India rama tang pon Donald Trump a tran tu hi an thanem le a Vaithan khat pei chuan an pathian biak mi mai ani India ram tan chuan putrama hian engwak ma atilova a neutral te po gan ti thei ome H1B visa kha temporary in an suspenda hei wang hian US a India mi pem them khat te chu an boi hle ani kha Joe Biden a hian India hi a on le mai theya a chan chu kumsang ni paruka athu soya kumsang ni somnia chuan US le India hi khovel ram thiam thaber an ni ka bei sei chumi a thleng chuan khovel hi aral muang sot don ani alo ti to a Indian enian chuan anin thiam that reng arin oma a chan chu Asia rama China ram hanep thei tur ram thenom ram om chhun ani a US le China in lei chin na a thalo ve bok nen US nen hian chuan kanin dor that chu arin om hle ani ole du tok don phot mayang fiam tuwa an soyang deuh khan atu jok jok po president se kan chief minister chu puzoram thanga tho ani dona kanrama hian I focus le jokang u khonga in like le subscribe ka mi lo me sak vela itan a ho le mai thaya kan tan alom om le thungani video dang siam te min ti phur ve a I pei chu ani lo ser ve bok don nia mang tha vek ule